teh ibarra molo paju pangdot inungi be. Terlumu ya tiki di hasusahan itu longgar do pikiran nate. Labuh pasal. Ido asadong molo bahasa Indonesia enak. Surga di telapak kaki ibu. Iya. Ido to. Dengan mo saya molo na tuwi nakpe hitam mani bil judo anggota yang naik tong be. HP takang do kita sebetulnya. Ido. Alai saya ditangnya pun ido tok sebetulnya bene. Nah so terbaik do sebenarnya. Out boy dohot burian ni pak nai inu mo nate. Nah, Jangan kaki halim, bahaya tuh. Neraka. Jorok kakinya. Iya. Enggak benar. Iya. Jadi itu Solo musim mata baru. Jadi ngarong beda tua-tua. Malas mulak. Iya. Oh ido to. Berbeda ketika rong udah beda inangi di hutan tubuhan. Iya. Berbeda tuh perasaan. Semangat dulu yang Semangat tong. kan? Ah, hidup pengikat nah tuh hidup pengikat di keluarga. Jadi mana menurut Bang Hadim? Nah pasti order apa? Kasih ibu sepanjang masa ini. Sadeli kita dong. Tetap bo nape sorong udah tua-tua tetap lu saya ikut aku udah tua-tua terus bisa ini. Oh lu ale ada nggo hurang ngamo lu solong bina tuh. Betul. Ale HP tahu dokon. Pidomat udah dari selokok udah pinggul terngiang. Iya. Selokok deh. Mangulu do si pasingok naik. Mangulu terus sepanjang masa. Iya. Sepanjang masa tak mangulu terusi. Alana HP cerita ada apa? Memang angko ise na mangalo tu na tua-tua na terutama tu inong majo. Tapi daerah tiga-tiga saya holon na manudo do kaulon na. Iya. Saya guranggo sipata sidang olon na subui na terduga di mana. Saya rong may terjadi di ngoluna. Jadi moloboy ya di ujung ngoluni inang ni ba. Dipasang apa mana teh? Dinasana may mana. Istilahnya ni sobbay nung ibay minta maaf iba inong so tengok-tengok to sudah kekesalan kokoran itu. Gebetari ngau tahu lagu ni si Sakab dah. Nah, Duryok kudoh iluk. Duryok kudo iluki. Mana terbaik nawin na. Dang lagu rohani. Dah lagu rohani, lagu Batak. Betul. Alai Lagu dunia maksud apa aja. alai poda na luar biasa mo lagu. Jadi memang boga gue seri saktan si hobi hobbingan. lagu. Tapi Dia masuk. Oke. Yang ni alena na toktong say madongania to dimi alena na toktong say marmahania Pasobuhon puasi ina Sangon matani ari Batiur halak kaki ina Tumso di ibirho Balos
alena songo dalan nauku bolusi songo naik natioi pasobuhon puasi inang songo matani ari patiur halak kaki inang tumso di igil ho balosok kui ahamat tarbahena winang lama balosolong mikinang dohot intan manang sereme dan tarasam holong mi lungo daleina unok kusima jojak mi buriok kudohot iluki bimatot ikiinang buriok kudohot iluki bimatot ikiinang Dang berharap na tuwe-tuwe. Dan diigil. Dang diing. Ha? Jadi banyak komik kopiga ari maho tangis. Asaboy. Asaboy Baburi baburi. pa natay. Si Jojak mina tuwe-tuwe. Makanya baik-baik lu do. Sarak koni, Ko 10 tahun nih ba tangis sa dapok sa bas. sarak koni daktu dope manol soli akka penyesalan akka kesalahan nabi na tuwe-tuwe. Ima ta ima. Alai ima burjuni dai nangi. Luar biasa tuh kagak. Jadi so-so do kahida deh. Berarti bolo dihitan Allah madong ni mobil lok 2000 sepanjang jalan. Iya. Ima ya teh. Dua halim Ah, susah. sebanyak hati.